Ji stüdyoya Rûdawêya Stenbolê carekî din dembaş ev der podcasta westa ye bi beşa heştan. Em li pêşberî we ne bîranînên Evdila Keskin em berdewam li ser qise dikin hem wextê rojnamegeriya Kurdî wextê welat damezrandina rojnameya welat em ê li ser berdewam bikin. Ez xwazim tu hinekî di destpêka vê beşê de behsa bîranînên xwe bi apê Musa re bikî. We çawa hevdin nas kir, têkiliya we çawa bû heta kê derê berdewam kir? موسى عنتر هلبت بري از بيم ولات هيل عنقرة من عسكر مخابن النسيبين هرتم منافي وي دبهيس لي او فرصة نبو كواز بناسم لعنقرة ما شرافتين ابي شرافتين التشي طلات انانش جاني بيلدرم او تفضل عنقرة بون ام جار بجار دشون جيوان بها ام دبرن خوارني روجي كي جاني بابي جمرة قلت işte سروجدن ورا Ankara Kızılay Otelek قلت نزيكي زافر çarşısına ve nahanay biramın قلت كسك تجي حزد كي وبي ورا أزوا بدم ناس كرن رجع قلتي أمشون الأوتيلي أبي مساحة بو ما بهفرة جاري كم الورمن ديت ما هف ناسكر صحبتك دتايناين بيرامن لقلك تشتي خوش در باسبون ويشاخي از باور دكم قورالي برين عرش وكمل چاپ کربون جنوبه چاپ کربون مجی خوندبون هناك بحثا خاطرات كر بحثا نسيبينات كر وكيدن بحثا زيادة ديسا دعوة در حقي ويدا هاتبون وكرن لي جهرتشي بهتر مرفكي پر نكتة دان بو يعني تاو إنسان زمان بريكو إيدي زحمته پیدا ببن لسر هر مسئله تبحثا چه بكرا مسئله كوي هبو كتا پر خوش فهمت كر ومجي إيدي إيك بلكي هناك جي ممكنة خلقي دنجي تشكر من السرابي موسى دناف جنجان ده پر بلاف دبون أو متلوكي مثلا وان دما از نشاش مزوی کنفرانسی دجی هبوم لسر مسألة كردي لسر هبونا كردان تشتك konferansek şey bu AP Musa bu Nazlı Ilıcak bu yak dükesi din bun. Bahsa nüfusa Kurda Kurd rojlatan avin çıkasın parçayı dine Kürdistan'ı anjmara vab geçti çıkasa Musa Anter AP Musa artık 40 milyon gotu bu. ويدمي أقول تشل مليون كرد هيا يعني ونيتشاوا في ملتي تنا بحسبين إنه وصنابل تركيا بكيماسي 20 مليون كرد هنا نازل الجاق بر هيرس بو قلت ون كرد شخون هر تشتي مبالغات كنون مزن دكن ونظام تشونا لتركيا انجل روجاتنا فين ناس 20 مليون نا 30 مليون هبنا ب 2 مليون 3 مليون كرد آن هنا آن تننا Abi Musa got ez Berseva Nazlı Hanım kızımız bir Türkiye bu. Berseva'yı bir nükteye ki bidim. Oui, despekir de got xortek drede dışarısı keşkek juanti. Büyük keşke levete çı juanın ez de juan leva maçı bikim. Keşke de bir tükima. Tu ne layıkı levimini ancak tüpiye min maçı bike. Kuruk de beya de min pır jor xwast. Te pır Te pır jêr got. A baş were em di navberê de hev bibînin. Ama herkes ji kena çêk bû tem nazılacak soru. Reş bû got min gelek mezin kir lê te jî gelek kêm kir. Were em di navberê de hev bibînin yani me 10 milyon 12 milyon Kürt kêmin. لولاtek yani gelek devletin nüfusa devletin ku endame UN'ın jmara ev jmar zedetire tiştey usa anji mesela düşü mahkeme hakim jet persikarite çiye meslek deyit persey usa usulü de person vücut go Kürtçülük ev gelek ma hoş dahat hatan haj yek bersvi heri hoş kefamın jireta anji mesela de qımıl da ji
هەیە ینی ئەف چیرۆکەوی gelekî îlham didan me ku ne çîrok bûn bi xwe serpêhatiyê wî bûn mesela hakim dema di îlerî yurt de ez bawerim şera Qimil çapkirine ji bo yê tê mehkemekirin apê Musa û hevalî wî jî dixwazin bi mehkemê bidin fehm ku ev e mafek e û di Lozanê de ev maf heye. Hakim jî dibêje dibe yanî ew mafê di Lozanê de rast e heye lê ne ji bo ekseriyet e ji bo ekaliyet e yani ne ji bo kesên yani wekî kêm neteve bêhtir jî erê azınlık bêhtir bo gayrî Müslümaye ew ji derdikê dibe Hakim Bey ew ekseriyeta ku mafê wê ekaliyê biqasî ekaliyet jî tune ez ê çi pê bikim mesela ev di Qimil de jî di nivîsênê tiştê wisa gelekî çêbûn piştî ez hatim vir hatim İstanbolê mala wî hinekî dûr bû Mîrhem gelek cara diçû mala wî li ba wî dima gelekî hez ji vodka dikir her tim vodka sek vedixwar lê taqeta wî zêde nebû bêhtir hez ji axaftinê dikir yani ez rûnim binivîsênim gelek zehmet bû bo wî bo wê Mîrhem daxtîlo bi xwe re dibir kaxet wî digot wî jî dinivîsand ew jî her cara ku diçû bi çend rûpela heta me digoîyo encam başa an jî ev çima kêm bûye falan wisa min ew dosyayekê de kom dikirin gelek nivîsê wî wisa kom dibûn ji yenî ülkerê jî dinivîsand quncika wî hebû lê ji çend wî çaxî usûl bû yani ha jî hin rojnameya de maye çend nivîsê ji hev cihê tiştê li ser rojevê tiştê mühîm falan dinivîsandin her tim buwarê şert kir dihat ji min re digot ev bila ciyekî nivîsê min tên xwendin genc jî hez dikin herkes jî hez dikin me digot erê digot bila rûpelekî bidin me digot apê wisa rûpelek zêde ye bila nîv rûpel bê her tim ji vê gazin dikir ew nivîsê wî mixabin tabii zêde dewam nekir ji ber ku ez behsa destpêka bihara notu dua dikim zanî bîstê îlona da notu dua yani piştî çend meha hat qetilkirin li Diyarbekir ew nivîs hem beşek jê Tirkî bûn beşek jê Kurdî malbata wî ew hatin raşan خانم هات قیزا وی حالا عنم هات مل مزگفت که تعزیه دانی بون لوی علی آنادوله ام چونور مجواره بحث کرم گوت اف لبا من هنا ام چبکن بوا ما نخص بی رضا و ام تشتکی بکن گوتو چت فکرم گوت والله فکره من اوکو ام قنجکاوی والا نهیلن ام وان ویسا وقت بری پریودیک ای کردی دولت da çapkın Türkiye ediyor çaxi gündem hebu dur da çapkın azê bidim wa emel ser bisekin piştî ku xelas jî bû emê wekî îlaneke tiştekî binivîsenin bêjin gelek insan hezaran insan serpêhatiye wa serpêhatiye wan bi apê Musa re hene emê bêjin herkes bila apê Musayê xwe binivîse ew ku nas kiriye işte foto hebe bila wê bişînê me aynen wan jî got gelek baş e wî awayî me devam kir gelek nivîsê wî gündem û welat û yeni ülke esas aglebê wan bi vî awayî derketin naxweş ber ku em mixabin wext têrê nedikir wextekî gelekî kurt bû pir baş bû ku bi mehan bi rojan mehan Mîrhem çû balê bi şewlbalê dima ew dipeyivî û wî dinivîsandin pişt re ew hemû tiştê rojnamê destpêka avesta de malbata wareşî emel hevkirim peyivîn min hemû komkirin tewlo dihebûn di ciyê din de ji her deverê me komkirin kitêbek mezin derket bi navê Firat Marmaraya qer ew nav jî min xwest min lê kir yani pêgotinek wî wisa tune me di hevpêvînê wî de fikrê wisa bûn ku îlham didam herifterî yani çi bû 2000'e doğru da hevpêvînek wî derkete bû wî çaxî gelekî denk da işte Kurd bê Türk wekî gotina Ziya Gökalp jî falan Türk bê Kurd nakin em ê çawa dev ji Antalya İstanbolê nüfusa me nizam çiye falan bî biçekî ji wê me çi kir me navê kir Firat di herikê Marmara bûye awayî ê Kurdî jî me bi navê Çinara min
چیرۆک ئەوێ چەند جارە ژمرە باس کردبووم گوتەوە گەلێک خۆشەگەرێکم بێ بکن نویسمە ئەو ناف لێکرد بوو یاوایی دەرکەتن پر باش بووە خۆزیش بۆ کەسێ دنجی تشتێ وسا بووبانەوەیەک و وەختیوان نەدبووش بۆ نویسێ ئەمە دەما کەسێک ئالیکاریاوان کرد گەلێک تشت دوگوتن بوو یاوایی بوو ئەم دەزانم تابی وان ساڵان دا پچکی ناڤەراوی و ئۆجاڵانجی یانجی ناڤەراوی و ڕێخستنێژی پر نەباش بوو هەتا سەرخابوونی دەبەست باورم یانجی ئەری سەرخابوون بوو سەرخۆبوون نەبوو ئەرێنەکە تشتێکی وانی لۆکال بوو ئەزوێ مەسلێژ نسێبینێژی دزانم هەر کەسێژی دزانی دەستپێکی زڵمەکەک پر خراپ لێکردن پشترە ئەس چووم پشتێک و وەفات کرد ئەس چووم مالە ڕەحشان ئەمتەرقیزاوی ئارشیڤاوی تشتێوی مەخواست ئەم لێ بنەرن چ هەیە چ تونەیە مەرف چاوا بکە ئەو داخوایانی ئۆریژنال لێوێ من دیت ینی ئەوە نەئیتامن ینی ڕاستن هەیە ئەو بەلگە هینەجی ڕاستن مخابن لێ پشترە پشتێک و هاتە ستانبۆلێ دیتن و پۆپولاریتەیاوی و نظام چێ بوو هەن کەسکەتن ناوبەرێدا حتا قاریقەتورێک هەبوو گونای ئەسان کتێبێک قاریقەتورە لەسەر کووردا تشتێ لەسەر کووردا بەرهەف کردبوون دووردا قاسی ئەز نەشاشم قاسی کوتێ بیرا من وسانتەر ئۆجاڵان ڕە دبێژێ دەبێ گەنەرالێکم تو عسکرێکی تشتێکی وسا بۆ ینی ئەو پۆپولاریتاوی و چکاوی قبول گرن لێ ژتم ڕۆژنامێ هەرتم بگازم بوو دەگوت گرنگی نویسێ من نادون نزام چکن مەسەلە کتێبا خۆ ڤەقاینامە لە پەلێ سۆر دەرخست ڕۆژێکی هات گوت یا کوڕێ من ژمرە کەسێک وەک موسا ئەنتەرە و قەس پۆپولارتاوی هەبوو بفکرە خاترای وێ دیلدۆزەی دەرکەتە بوون جلدەیەکێ دووە بناوێ یۆن وێ شەنخانەیەک هەبوو ئایدندەق چیە بهتر پۆرترە بوون وان دەرخست ڤەقاینامە ئەنتەر ئەنتەرکوڕێویش سوێت پەرێژە ڕەشاندبوون چیکاوێدە مەسرەفاوی تەفدە داشمرە گوت ئەزێ گەرەک ئەز بپۆستێ بشینم کەستونە و پرێمژیتونە ئەس چوو من محاسبەیە گوتم گوتیانی عیبە خەباتکاری مەمەتە دەشاندمە و کتێب گرتن پاکێت کردن مەشاندن سوێدێ بووی ئاوایی بوو گەلک وەکی دن مەسەلە دەبەرێکی ئیمزا چێ دەبوو تشتێک چێ دەبوو کۆنفرانس چێ دەبوون پر ئاکتیف بوو ینی دخواست بچێ دیتنامەیە داویژی وسا بوو ئەم دچوون ئەنقەرە ئەوێژی بەهاتە لێ ئەم ترێنێ لە گارە مەشهور ئاکادوکی چ بوو حەیدەر پاشا ئەم ژوور چون ئەس بوو شکر و گرمش بوو فەردە گەلێک کەسێ دنبوون لێ ئەو نەشاشبم ئان ژوور وەقەتیا ئانجی پشتی و چوو ئەنقەرە یەکسەر چوو دیاربەکر شارەداریا دیاربەکر و چاقی ئیمزەیە کۆنفرانس و ئیمزەیەکش بۆوی دروست کرد بوو ئەم لە ئەنقەرە کۆنگرەیە پارتیاوی چاقی هەب بوو کیژان بوو کۆنگرەیەک تشتێکوان هەبوو ئەمژی لور بوون ئێواری ئەم لەبا نونەرێمەی ئەنقەرە مەندوح مالاوی بوون تەلەڤیزیۆن vekirî bû Show TV derbekê min dît Musa Anter fotoyê wî nîşan da û Diyarbekir hate kuştin em şok bûn yanî çend roj bûn ku ji hev veqetiye hefteyek nebû tam rojnayên bîra min yanî tişta ku ez dibêjim em bêjin 16-17 pazdeh îlonê wan bê ji Enqere ew çûn Diyarbekir em hêjî li Enqera bûn belkî em sê roja zêdetir mabin êvarî li nêzîkî Qizilciyekî li mala ku ez dibêjim em wir bûn ez derketim yanî pir çêk bûm tesîrek gelek xirab li min kir duê navê de ez tiştek din jî bêjim yanî wekî însan jî em gelek nêzîkî hev bûn zewaca min e pêşî de min got apê Musa tê bibe şahdê min çikî lûr bû xanman lûr bû hevala min wê got na bida bibe ê min Musa Anter got ez ê bibim êvê ez na min got apê Musa em hevalê hevin min got yanî em tişxweyê meyî ma yanî ez min got nana min got tu aliyê jina her tim digire got ew jî rast e yanî wisa ew piştreya şerqeya bû ê min yanî hiqûqekî me şexsî jî hebû pêwendiyek gelek xweş bû gelek tiştê wî em dizanî tesîrek di jiyana min de ez bar dikim tu mirinê ew qas tesîrek xirab li min nekir yanî çend roja tê bîra me ez nehatim ser xweşê min derketin û em ê çi bikin çi nekin falan
بووی ئەوایی لێ ژوێژی خراپتر برنا جەنازەیە ویش دیاربەکر ینی دیاربەکر پشتێک و هاتە قەتلکردن ینی حتان هاژی یەک تشتێک هات حتایشی ژبیر نەکەم و تەسیرە گەلک خراپ میکردین باژارێک وەک دیاربەکر پشتی قەتلکردن سەر ڕێیەکەی سەیران تەپە جەنازەیەوی برن نەخۆشخانێ سێ کەس نەچوون مەهدی زانا چوو باوەڕکەم لەیلا زاناوی چاخی گرتی بوون زانان تام نایە بیرا من و بە ڕێویتیاوی بەرفستلی لێبە ژ دیاربەکر بە نەب ئامبولانسەکێ جەنازەوی تابوتەکێدا نە شاش بم ئۆتۆبوسە شارەداریە بوو خستن وردە و برن ستلی لێ چما خەڵک بێشتر نەبوو یەک وەک نەها نەبوو پر بێسەروبەریەک هەبوو و دەما هەری خراپ ئا فایلی مەچولا بوو ینی ئێدی لە هەر دەڤەرێ ینی کەسێک و مەسەلە ئەو تشت ئۆرگانیزەت کردن فەڵان ئان هاتبوون گرتن ئان هاتبوون کوشتن ئێک و هەیە ئان بازابوون دەڤەرێکێدا ینی چیک نەبوو نزانم بەر بەهەڤە نەهات بە هەر حالی چ دبێ سەبب بلا بێ موساانتەر تو ئاوایی ئەو ئەنجام حەق نەکرد بوویان بەکی پەر نەبە دەرێ ڕێخستنی بووژی ئەزوێ نزانم بێشتار بوون ئەزوێ نزانم لێ تشتێک جددی نەبووی چاخی ینی پشت ڕێژێ بێژن دەما مەسەلە جنازەویژ ساڵە 2000 چوم حتاوی چاخی مەس پرۆبلێمە من ئەسکەری و تشتێدە نەبوو من کاریز بچم وڵێت ئەز دەما جەژنێ چوم دەما عیدێ ئەس چوم نسێبین و ستلیل شخوا نێزیکی هەڤن مەخواستم بچن دیجلە لە گوند بوو وی چاخی مەزەلێوی ئانی بوون بەخچێوی لور دەفن کردبوون مە تەلەفۆن کردم گوت ئەمێ بێن بمناسبەتە عیدێ ینی نەممکن بۆ قەرەقۆل لستلی لێ هەبوو بێژی ئەزێ بچم سەر قەبرا موساانتر ممکنی نەتە نەتگرتن گوندشی ینی بتوایی مەژێ مەگوت ناسێمانە شخ نفوسا منژی ژبەرکو سێبینم هاتنە عیدانیە پیرۆزکردنا عیدی بوویاوایی ئەس چوم بەخچێوی و تەمامنی تەماجیەکی ڕاستی بەخچێویک و بەرێ من نویسادە هەندێک فۆتۆیادا تەسەور کرد و من دیتە بۆ فەڵان قەبراوی و چکاوی عجێب تەسیرە گەلک مەزن لە من کرد ئەو خاین ئیلانکردن چ تەسیر لێوی کرد پشتەوە هەف دەدیت ڕۆژاوی ئایدا چ قەس جی گرت یان ژی جدی دەگرت یان ئاپی موسا بە نوکتە ئەوژی قەناعتا من ئاپێ موسا چۆن هەر کەسێ نوکتەدان گەلک جارە بۆ کەسێ دنجیە دنیایژی بێژن دەبێت بنوان نوکتەیەدا هەرتم ڕاستیەکژی تراژێدیەکشی هەیەیانی بقاسی کوش دەرێت تێن دیتن ناوسا ئەهلی کەیفن ئانژی شێنن نظام چنە پر خەمگینن لێ ئاپێ موسادا ئەوەک و هەنێکی جیهێ بوو بەلکی بە ئەمر ڕەشی گرێداییە ینی کەسێکی زێدە خۆدان تەجروبە بوو و خۆ پر مژول دکرد و لە تشتا نەد ئالقی پێشی لە پشت خۆ نەدنهێرد لەبەرخوا دنهێرد هەمژی ئەو هەرتمژی ئەو یەکگۆگەرەکە ئەم پێشخۆ بنەرین ینی ئەم بکەون ناوان مەسەلا و نظام چدا فڵان گرێدانێکی عجایبژی چێ بوو بەس شاهدوێ مەژ ینی مەرف یەک ئاینە بتەفگەرێرە مەسەلا جارێکی مەسەر دەما ئەنستیتۆ ئاوا بوو لە ئالی نیشانتا شجیەوەی پێشی هەبوو وی چاخیمە کۆمیسیۆن چێتکردن ئەژێ یەکش ئاوا کار ئەندامی وێ بوو سێچل کەس بوو کۆمیسیۆنên dîrokê ziman ê edebiyatê ê cihê cihê me çêtkirin saanter destpêkî beşikçî bû serokê wê piştre apê Musa û beşikçî got gerek yekî Kurdî bizanibê bibê wisa kaxet û qelem destê wî de bû me nav pêşniyar dikirin me navê kesek û diçûn dihatin xwe gelek kêm kes hebûn bi tarîx û edebiyat û zimanê Kurdî re alaqedar pir kêm kes hebûn navê wa dinivîsan û dipirsî ev ê kî ye çi ye salê nihêrt em got apê Musa xêr e çi ye tu wekî çikê te sicîl e yani sicîlê wan dipirsê got erê em got çima ê got işte ê ku li hember vê tevgerê bê gerek et nav me de jî neke apê Musa ev derdezgehek millî ye kültûrî ye em ser siyasetê re di nav Kurda de bikê masî ji xwe karî
تتکی کاری کردی به هر اوای کاری که سیاسی امد ناف کردان دا گرک کاری کی دروی سیاست دبی و سر سیاست ربی هم ملتکن اما چه زمانی خو کلتورا خو تاریخ خو تشتی خو ملت خبر به هوا بینن مش خود ناف خود به هزار پارچه نه چهار پارچه باور دکم تأثیر لیکر نگاری بود تام نخواست به گریه هنه کی جمو بالغه کر گوت من شیخ سعید دیه من زام چه دیه و افتف گریه ما گو کس دجمناتیک و ساعت گریر شخوا یعنی دجمناتیک به معنی تونلی هر کس نمجبوره اندامی به تفکر سیاسی بیش بو کو خباته کل سر زمان و تاریخ ادبیات کردی بکی ور حاصل ما پیدا قبول کردن یعنی بچه تأثیر او تشتی کو چند سال بری جیاب النسبینه و تشتی وانشی ابو بقناعت من وی او بر مرنیش وی کی او بر مرنیش برکو ثانی کسی پیرا هاتن پیرا دیالوگ دانین ناوکی دن اطراف کار بون بریشن دوره ممکنه جان داره تشتاکو من فهم کری یعنی صدی صد نزانم اما تشتا من فهم کری شا خفتن او شاهدی او تشتیدن ويجي دخست طبي يعني رسبي كرداب مثلا انكدوتك راقب دوران بحث كر مجارك للسر وي دوكيومنتريك تمام تي في ابو متشكر شوا خلاتي دشي بلا بو نيف ساعتك تشتك بو دقوت يعني مثلا كردي نهاجي افتشت روجي فيدنا işte masa sıbero bedanin gerek kiye bel sermas وكما معطى أري دقوت أري هربت شروان gerek هبن يعني العالية كي سرلشكري ارتشات تركي العالية دنجي كردي سياسيجي gerek هبن يعني işte ويشاخي سرق وزير نظام كي تركا كي بي كرداجي كي لو سعيدة بي أو لهم برهبي وجرك الباقي كردا كرسيك دنجي هبي أو جي أزبم أجي وكر رسبي أجي لوربم يعني حق جيبو وبراستي جوان تشتاق لك خش اللي هفتانين وحز تكر لا يكشيبو مخابن أو رجنا ديت ناظر ويو قاليندن أو روسبيندن ين كو بحفرة كارد كرشابو يو مثلا بشيكشي آوی بشکچی گلک باش بجو بشکچی هبون و نبون آوی مره فرق ندکر حتی تم دچو صاب پیشاد بو ماشت کرن زامچت کر فلان به ایدن رهنه کی استرس بو هن نکته جارنا السروا دقوتن مثلا از ناخوازم هازیتا بحث بكم مسار آبي فقي مثلا دما نخاسم د مثلا انستيتيه ده هذه ولات ما او نقاش بانجام كربون الور فيجا دس بيتكر دغوت وقت اف غوتن شكوده درخس او قاصال ده بم نظام چند سال بري فرهنگ نظام چكر او قاس كرديره مجر مو غوتن كوسا نبيستيه دغوت نظام كي نظام چيمن غوتيه فيجا چكي وسا دكر دغوت يعني بحنكي حلت از نظام چبكم بيركاوي نظام يعني أري كاني فجأة أبي فقيد جو مساعدة قوتشة قوم تشتغل نقول يوم تشتغل نقول يفعلان ده هات جارنا مسألة وصار لبر أبي فقيد بهتر بحرمت بو أصابي بو نعم بهتر أصابي بو بهتر سرت بو أبي مساجي أو تشيك دكر صور دكر دماغو بسرد ده هات دقت ورا شنجر مثلا شاهد يفان تشتاب ما تقول ورا قال ورا زي نظام شبتكم نظام شو ورا موسى نظام شو دهات وسا شكي أبي موسى عم بيذكر وسا ورا طم ما تذكر شكاية شو حرارة تاوي كيم دو عصبية تاوي ند ما دي سال هفتكرن ما دي سدوام تكر بيا واي بو يعني باشه ام گهشتن داویا و خلاکیجی اما بو بشه آبی موسى گل کیجی خوش بو آبی موسى لایق ام ده بشه جی لسر چکن باور دکم منها سر يعني هديه دي دم عم تبيفن كيفن مسألة ده تبيرا من ام سر ببيفن سي خلاكي دنجت كارن باشه سپاس جبوتا سپاس جبو وجهی کو گهداری کر و الوی بشه جی تماشا کر دبشه بیدا ام دیسا لسر ناوروکا روزنامه ولاتو بیرانین عبدالله کسکین یوی دمه بردوام کن